Il-mexxejja ta' 27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea mhux qed jaqblu fuq l-aktar ismijiet papabbli għal karigi tal-istituzzjonijiet Ewropej għal leġislatura li jmiss, b'mod speċjali dwar jekk il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, għandix tiġi vtata b'terminu ieħor f'din il-kariga. Fost dawk li deru mhux konvinti mit-taħdidiet tas-summit speċjali tlaqqa fi Brussell, il-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni u dak tal-Ungerija Viktor Orban li f'kitba fuq X argumenta l-irrieda tal-elettorat Ewropew fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew ġiet injorata fil-Kunsill Ewropew. Orban fakkar li f'dawn l-elezzjonijiet iżdied l-appoġġ għal partiti tal-lemin filwaqt li l-Partit Xellugi u l-Liberali tilfu l-voti. Fit-tmiem laqgħa formali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel istqar li tnejn filgħaxija laqgħa formali tal-mexxejja Ewropej ma waslet għall-ebda ftehim kif mistenni billi ebda deċiżjoni formali ma tista' tittieħed waqt summit informali. F'kummenti lil ġurnalisti Michel stqar li l-mexxejja Ewropej għandhom id-dover li jaqblu dwar l-ogħla karigi tal-istituzzjonijiet Ewropej sal-aħħar tax-xahar u wera ruħu fiduċjuż li dan se jseħħ. It's just a good conversation. It goes in the right direction, I think, but there is no agreement tonight at this stage. The political parties are playing a role, and this is natural in such a political moment. They made proposals, and we'll have the occasion in the days to come to work further and to prepare the decisions that we need to make. It-tama kienet li l-karigi nqasmu bejn il-koalizzjoni tal-Partit Popolari Ewropew, is-Soċjalisti u l-Liberali, peress li flimkien se jammontaw għal aktar minn 400 siġġu mis-720 fil-Parlament Ewropew. It-tnejn flaxija l-Partit Popolari Ewropew li baqa l-aktar partit b'siġġijiet fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew talab li jkun rappreżentat aktar fl-ogħla 4 karigi Ewropej. Ried li von der Leyen u Roberta Metsola, it-tnejn mill-istess familja politika, jissoktaw fl-irwoli tagħhom ta' Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew. Ippropona lis-Soċjalisti wkoll iżda li t-terminu ta' President tal-Kunsill Ewropew jinqasam f'żewġ mandati ta' 2.5 il-wieħed u li l-Partit Popolari Ewropew imexxi wieħed minnhom. Dan filwaqt li s-Soċjalisti u d-Demokratiċi qegħdin jittamaw li din il-kariga tiġi okkupata mill-eks Prim Ministru Portugiż, is-Soċjalist Antonio Costa. Il-karigi tal-istituzzjonijiet Ewropej sa jkunu mitħatta mill-ġdid hawnhekk ġewwa Brussell f'Kunsill Ewropew ieħor jekk ikun hemm qbil dwarhom imbagħad lejn nofs Lulju l-Parlament Ewropew irid japprova il-kandidat propost tal-President tal-Kummissjoni Ewropea b'maġġoranza tal-membri tiegħu. Andrea Rossetto għal TVM News minn Brussell.